Praktički ono ko pridruženi član ATT, ali sad isto bio. Je bio. I kakav je, jer on zadnji put kad je bio onaj zadnji meč, ja se bojao za njega jer je na sparinzima tu dobio takve mare, baš je od tebe dobio mare. Nije, nemoj to pričat, bježba. Pa mislim, vidio sam. To zavisi koji dan dođeš. Jedan dan on mene istuče, drugi dan ja njega. Ne, ali mi tako u krugu. Ne, on je sam rekao tu, jebote, bio je sa štivom tu i rekao da je baš bio loš, jebi ga. On je došao s operacije i sve i na kraju stari uđe unutra čovjeka s prvim udarcem ko snajper. On je... Šta kažeš na njega? On ima meč protiv Sahila Siraja. Vidio sam lika nekim videima, stari imao opasnu stojku čovjek. Ovaj put je bio brutalan i općenito. Nikad bolje nije bio. Nikad bolje nije bio, tako da mislim da će ga baciti preko kaveza. Čega ozbiljno misliš to? Stvarno. A gdje je napredovao? U hrvanju, u greplingu. U svim segmentima, ali u hrvanju me baš iznenadio, baš je napredovo brutalno. Ma znaš šta, njemu je, ja mislim, bilo je potrebno da je bar zdrav neko vrijeme. Pa da, to je njemu je fazom bilo, što on kad dođe na trening, on ne može dati 100% od sebe, vazda neku povredu ima. I on se vazda pazi, koljeno, laka, tamo, vamo i ono, znaš, neće da riskira to a u meču puknete adrenalin, svejedno ti ideš. Mislim, nevjerojatni ljudi bili kad su govorili da je onaj meč namještan, jebem ti matra. A ja ovdje vidio čovjek ga je skinuo, dosta slijepočnicu, ono... Ne, skinuo ga je. Skinuo ga, on nije znao di je. Preljepo. Preljepo, da. Jako dobri meč. Šta kažete na Franciska i na Kosednara? To isto jedva čekam. Panči je spreman, ne radi već neko vrijeme. Sprema se samo za to, znači samo za mečeve, ozbiljna njuška, ali Buraz Ovo je nabrijan. Želva je nabrijan. Ne znam ste ga gledali tu podcastu. Bili smo sad kad smo na presci. Ante, fuck you! Fuck you tu! Nisi ti bio na presci, jel da? Nisam bio. On je kraj mene sjedio tu. Nabrijan je, znači to će biti ludnica. Baš jedva čekam taj meč, to će biti. Šta ti kažeš, Mladiću? Koji žvaćeš toliko žvaka, jebem ti, nestaće ti do kraja ovaj podcast. Sve si ih potroši. Ovo mi je drugi pak, brate. Isuse, Bože. A čekaj, svakih par sekundi novu, a? Peglaš. Pa dok ne istakne ukus. Ti si ko moje dijete od 3,5 godine, majke mi, ona isto cijelo vrijeme. Znači, daš je žvaku, tata novu. Zašto? Izgubila je okus. Da, to je to, znaš, ja sam ti inače ovisan o slatkišima i tim glupostima i svemu. I sad je jedan ovo smijen. Samo žvaki. Samo žvaki ima neki okus.